kekan pon Kadombari pen Timung arong arat aphan BJP atum chongthui de Hojai District atum Karbi Anglong asangti kanghu along forest saikhi atum thek long vang de charity Cum Distribution of food and clothes ajaimek kedeng Dokmoka Rasinja aklam along Ingdeng thongkebraisi Karbi Lammet kitchen pon Karong deliberate life thanbang phi sami rini mailin Timung pi lasnon anton benderta arjiponita kekang adong along kedo handloom and textile training center along KAC handloom EM Madhuram Lekthe pen kahumri padopon weekend siang hoy do anta papleng ponpo lapen sai chiklem pa meme choka mar tum phan sodak sai ponpo pusi EM Lekthe sang hopen pangdakpon laso hot BDC chairman sarkoi rongphar BJP duarboguri mondol meipu sonaram singh nartum chitongdo hanboka pen brutal pherongke Robinson Killing report kado chengsi nilistame bangso kadong long nang kahumri cheng lo handloom and textile hem do bukunte arju long na training center do tame niliola por pache totek ke vangi pu bangke ari tingko sita por bang pache ton tek masi wang tong tek lo tame pini kopai ke melo anili to party program na do chichi amasi nili mitanga Ada Mithan Department Training Center do Julong Pense dang leadership na humri glok thek ponong ngolada dangan ning oi mimi thek ponong along li tami pi adim da lang mi pi sitami nada isu ini la infrastructure nada bangta papi dolo ampar ge ladak gitu kelang cari itu demonstrator potum do demonstrator atumta adak sabso kecelang pangkre son nang local public tu nang kanun asini li penama la officer tum han arju ko people si nang litum adak methang kupilo puita sakurilo puche matha pen kosiche damni da manele hai kedo ya penama arju tipo Rabjin bela hai nili action and polpo inquiry pa kori po nili munang itu na rujeng ko si nili ningi ada nili pain kori po ini pe nama si nili pain kori fit po non la ladak pe nam dalo porong te nili dampa difu keli pen officer tuman hang po la sobang immediate la ba inquiry pa kori po yang si lason lo porong te lage nili te son bak klem nang kok po te mitang asai mitang ke klem unurang te lage out of di kalima Borgaon rongsopi along kedo phangcho hem along chomangkan kekan padopon jangmi inkoi raphopen inkoi ra troxiar ni an ki padopon bangso chomangkan along local MAC mate Karbi Anglong autonomous council EM Prabhat Chandra Taruta chitongdun wothad langsopen brutal pherongke Rajiv Hansi report kicheng si naltum kadu channel tum phansami lin ben kiru pajir lo naltum ladak Nili constituency mate Doromla Arara constituency lo edi Karbi Anglong autonomous council kichengse constituency lo wanong Doromla constituency pulo ladak constituency angkang along Borgaon arong dak phangcho hem mate iltum Karbi Anglong autonomous council kikitang abarim alang li pator phangcho kahai lapen abong sarkar phangcho akihai ahem pini alang tum chomangkan so bang tapi ni kan pi yang deng lo si ning tum na humri lo dan ning arong lo homosti arat tum handami kedo ko be phana chitong lo ko pen pinang anaham phang sami doromla homosti pena bahira constituency pena bahira sami pinang anaham phang tum na chitong dundo alang tum han chingki jethan long lo anotin pen tami cibirta long ason lo pen Nengarong ulo kado kabe ilitum Karbi jutang lahai chomangkan po ilitum Karbi jutang nonon ta kaching hon thek ilitum cibirti thek pen arong aje kedo thek ko bangke hok mu bifrang sata ilitum Karbi khai lan su se chithe ding lang ring lang la so jutang ring tigil tum Karbi khai ta ring lang usen neng thelo Nilip MAC constituency alo Kadombari pen Timung arong ararphan network ipede Kedamtang MAC election hot Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mombin Lapen Local MAC Pubitra Rong Piertu Mobile Tower Alam Chak Chipipon Sita election judera phi methang alam chak chipapleng tedasi langlut choklo
La sojok SGB lang tuktok bi lapen rongara ratu ningkang samse chipaklang konsi. Mobile network ki pipon sirak jephan. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin lapen Local MAC Pobitra Rongpi phan Tony Ripontu. News Desk Berta Live. Ahoy nang thagarapi methang ahoy along nang kachirai pute kano hobdun toko. Sonsi pini ada prophai kebalom Dokmoka range ke parlo Sitalbari pualong Karbi Anglong lapen Hojai District along Hojai District to machine pen sangti ki phur bomahut Karbi Anglong ahoy nang lut choksi sangti ke sangpon mate Karbi Anglong sangti ki phur adilung si thekpon long bonta pipotsi forest atum kachirai komdun abedet maputa arju pon meme athe kano hokdun bomke Karbi Anglong khisi dun bomlo lasi laso puthak Karbi Anglong Autonomous Council pen RDP ponra methang harmu chirai komdunte mesenji jongsi chirai komdun dete kano hokke methang alongsi kano hokdun dopo lasi RDP ponra kachikang nun je phan mesenji phuloni pen berta life hirangke pinchongrong pi report pini jangmipo inquirer nerkep arni Dipu Medical College and Hospital along Kajirong hangpi Memorial Talent Han Society pen chipatur pi ponsi thesire la pen kichokijuna son keron ajaimek dengpon Lasonsi, Kajirong Hangpi Memorial Talent Han Society Miss Karbi Anglong 2023 finalist mate Angdung Kitialong Kadokabe Bang Grepo Bang Pia Tungpen Kachipate Dun Jetum Amithang Jungjung Chirung Ponsi Dipu Medical College and Hospital along Se Chilang Bomotuma Phan Kichoki Juna Son Mate Thesere Ronpon Halapu ke Soderatu Bangso Kirap Kipi Kipajiralong Kachodeng Dun Longapota Kachoro Pajirpon Kajirong Hangpi Memorial Talent Han Society Maipu Gotam Terangpen ki Japon ke non kivangji jangmipo ni phaingkor asirkep arni langkung habe town hall dipolong arni kangsam porphai phomalompen grand final aphan mate angdung kiti kachipate padopon poputa ningjepon lapen kadokabe Karbi Anglong arat do anta nang kachirabdun pejie phanta kachuning ripon Daldali pen bertala phirangke Abraham Tisurupur ini nilitum Kajirong Hangpi Memorial Talent Han Society himdan charity program bi so program long bangi pini chu hormu latente thesere hormu mane sab patient ban distribute kono labangke nilitum penap grand final jitu Miss Karbi Anglong jitu finally selected atum phansi atum hin pansi patir pi kono pini bangi total selected contestant do 13 do atum hin pansi pini patir pi kono nitum hin kan kasi lalu nili gado tadi nom pachini kan Tena bang grand finale lo last grand finale apang kasi kala finalist top mate selected la 13 contestant to mahin pen ani game pen si pini la charity so program bang ke padopon lo la distribute kon la bang ke amithang tumsi hem kacho bonai pen si kevan pen si alang tum hin pen pon pini bang ke la penil tum society hin pen ta sabes tan tum bang So we organize this program with a new thought as it is a good platform. Kajirong Hangpi Memorial Talent Hunt is a good platform for the young talented. So through this, many have been come forward and win the title, and they have been reached to the next level. So they reach when they participate in the next level. They brought some ideas, thoughts, and they have been applying here. So we are very glad, and we are very thankful to all of them. Nipialam ni Chinghon Chinampu, Athepi and Ponsi, Dokmoka Rasinja Klamalong, Ingdeng Tongkebrai Si, Karbi Lammet Patumi, Jangmipo, Nipaingor Troxiar Nipen, Chainpon Tanglo. Jaimek Pen, Pangchang Ponsi, Pini, Jangmipo, Nipaingor Nerkep Arni, Ada Professor Kebapor, Karbi Lammet Central Committee Maipu, Bari Mingtia Hinpen, Karbi Lammet Alama, Inturpon. Bangsopi, Longkam Terana Hojai Along, Kitab Kanghu Jaimek, Dengpon. Lapen pinipen kicheng pon ingdeng thongke raisi Karbi Lammet sai angdeng tinta ingsam jin pen meki pachun pon thek jie phan hem phumukrang pirasinja kengri chokur chotaram ponsi Karbi Lammet lama aking rialo kachitong dun lamet lamchong kaching hon kadokawe phan anta Karbi Lammet phu bareming tia hin pen kardom bajirpon bothonga jiben bertalai phirangke hensing tokbi report Pini berta bangke lapon si kangton poniklo laing bom cha berta live